Today, the Food and Agriculture Organization also warned that farmers in parts of northern... Not only for Ethiopia. እያንዳንዱ ደቂቃ እንዋጋቸዋል። ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል። Looking at Italy and Africa as equal partners. إسياسي أكيلو لا يتقبلش إذا أقول لك تفكر زقنيتي إسياس أكيلو حج أرحنا مبزا هجم فوتا جمت تغصغام صابرمتا معبر سراويت عزلام لغا مدا بتاتن كايوم فانو ينادلهم عدا أرحنا مبزا هجم فوتا جمت تغصغام صابرمتا معبر سراويت عزلام لغا مدا بتاتن كايوم فانو ينادلهم عدا سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونو سنة كتكونو ناي وتر من يوتيو أمبار تي تثبيت تغيرو لزنبري وعلى ناي روما ويكا أفريكا إيطاليا ساميت بحال تخفيتو خمزولون بسنبتنا مشيت بناي درار مدرغي وتخفيتو لو مدما كتيلو تي وعلا استفل عليه زربات زريبلو تي بابليك كوينوز وصحبريتا كن فتنينا ولا كوا طليان مس أفريقيا يبحال انتلو إيروبا حبرت بمولهم بومبر نايتي ويكا بريزنت نايت كوميشن أورسولا فاندر لاين مسيانيرا بومبر نايتي بايتو ناي كلاتهم سلازي تي حبرت إيروبا بكل من قدو أبتو على تساتيف نيريو أفريقاون ولا كوا مرحتي هجرات تساتيفهم تنبرو نايتي بانك لمعات أفريقيا مس بريزنت ناي إيروبا حبرت سممع كم زجبري أب تويتر حبير نيرو كمون بريزنت ناي كوميشن مصافاكي تساتيف نيرو قالوا دما بريزنت ناي كينيا ناي إيرترا ناي قالوا دما تساتيفهم نيرم سلازي ولو كوات إليان تقبرون تلا انتاي لكم نيري إليان بريزنت ناي G7 يازلا إيروبا حبرت دما بدحر مقارجات تساتيف له سلازي بزحات تاخيبا أمونغو إليانن أمونغو إيروبا أمونغو أفريكانز قبر زلو ونا يكونن قال لك هابت زقرم كنت هادقن UN مس إثيوبيا غير وزلو كن رينا it's very very زقرمينا UN نجر انتاي زارب الله من الباديرة هم كتلو تقوليهم اسكما جمريا طليان انتاي تبدا ريبورت ناي طليان ما نسمع دهريو نايت UN في السوشيال ميديا بسفح الزرب زلو كنت هاد كن رينا Where the right-wing Prime Minister Giorgia Meloni has unveiled her latest plan to reduce clandestine boats arriving from Africa. She's describing it as a non-predatory approach to reducing migration, which has increased sharply despite her government's proposal back in 2022 to make it the #1 pledge to sort out. Seema Gupta explains what's going on from Rome.
Ms. Maloney's presentation is basically, she talks about how this plan is non-predatory, non-paternalistic, and also non-charitable either. It's about looking at Italy and Africa as equal partners. At least that's how she puts it. Now, today, we expect... So, እዚ ዋዕላ እዚ ጥልያን ምስ ኣፍሪካ ብማዕረ ሓደ ላዕሊ ሓደ ታሕቲ ዘይኮነ ብማዕረ ስትራቴጂ ድማ ኣብ ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ስደተኛታት ከመይ ጌርና ንዕቅቦም ከመይ ጌርና ናይ ኢንቨስትመንት ሽርክነት ጌርና ሃገራት ስለዚ ዘን ተዓዲመን ዘለዋ ምናልባት ብዝተፈላለየ ስትራቴጂ ዝጥመታ ክኾና ክላየን ኬንያ ክትከይድ ከላምስ ኤውሮፓ ሕብረት ብዙሕ ናይ ኣብ ፀዓት ዘተኮረ ወይ ከዓ ኣብ ሓምላይ ፀዓት ዘተኮረ ግሪን ኤነርጂ ብዙሕ ስምምዕ ዘለዋ እያ ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሓት መራሕቲ ከይዶም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናይ ሶማልያ ሽምግልና እውን ክፍተን ተሓሲቡ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ዕፁ ማዕፆ በፂሑ ከም ዘሎ ወይ ድማ ብቐጥታ ሶማልያ መርገፂያ ንፁር እዩ ክንሰማማዕ ወይ ዘተ ክንገብር ተኮይና ኣብይ ኣሕመድ መርገፅናቱ ወይ ከዓ ትውዕል MOU Memorandum of Understanding ገይርዎ ዘሎ ክስዕበሎ ሪትራክት ክገብረሎ ይብልሎ ስለዚ ሽምግልና ይፍተን ከም ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ፍረ ከምዘይ ተራእዮን ብመንፅሩ በንፃሩ ድማ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ማለት እዩ እቲ ኣቢ ከዓብጦ ብመንገዲ ፈረንሳይን ገለ ገይሩ ከዓብጦ ዝፍትን ዝነበረ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ክኸይድ ምዃኑ ተነጊሩሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ብመንገዲ ሶማልያ እቲ ኩነታት ኣብ ዝላዕሊ ጥርዛ በፂሕሉ ዘሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ንኣቢ ፍሉይ ሽልማት ክቦ ተራእዩ እዚ ድማ ንኩሉ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ንኢትዮጵያውያን ንሶማላውያን ንብሙሉ ኣፍሪካ ዘሕዝን እዩ ትማሊ ፒስ ናይ ኖቤል ፕራይስ ሂቦሞ ከየብቅዑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ ካሊእ ቦታታት ናይ ኣምሓራ ኦሮሞ ውግእ ከሎ ንዓውን ክስሕብዋ ዘይከኣሉ ተባሂልና ተነኽፈ ከሎ ሕጂ ድማ ፍሉይ ሽልማት ሂቦሞ ናይ ምንታይ ሽልማት እዮም ግን ሂቦሞ እስከ ንስማዕ መጀመርያ እቲ ሽልማት ዝሃቦ ንእሽተይ ክዛረብ ንስማዕ ከም ወትሮ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ፅፍዒት ኣብ ገጾም ኮይና ተሰሚዓቶም ዘላ ኣብ ትግራይ ጥሜትን ደርቅን ኣሎ እናተባሃለ ኣብ ኣምሓራ ከምኡ ኣብ ካልእ ፀገማት ናሃለወ ናይ መግቢ ናይ ምንታይ ሽልማት እስከ ንስማዕ መጀመርያ For Africa and for the world. Because Africa eat enough, eat well, it matters for the global agenda. So first and most, congratulate you, great leader for... So, FAO ዝበሃል Food and Agriculture Organization ስለዚ ናይ መግብን ናይ ሕርሻን ናይ UN ጨንፈር እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ብፍሉይ ሽልማት ዝህቦ ዘሎ እሱ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ሕርሻ ብትርእዮ ዘላ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ራእይ ወይ ፍሉይ ቪዥን ኣብ ሕርሻን ኣብ ልምዓትን ስለ ዘለዎ እናበልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እንታይ እዩ ግን ዝበርሃልካ ኣብዚ ብዙሓት ከማን ክተቕስዎ ኣብ ትዊተር ርኢ ኣለኹም ብድሕሪ መጋረጃ ኣብይ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ደገፍ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ወላ በኣፋ ብዙሕ ከምዚ ዶ ትብል እንተላ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣቢ ኣብ ስልጣን ጠጠው ከተብሎ ትደሊ ከም ዘላ እያ ትርኢ UN IMF ወርልድ ባንክ እዚኦም ትካላት እዚኣቶም ካልኣይ ወይ ከዓ ሳልሳይ ሕቡእ መሓውር ናይ ኢስታብሊሽመንት ወይ ከዓ ናይ ዌስተርን ፓወር ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ፓወር ንመደላደሊ ስለዚ እቶም ንሳቶም ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ንዝደልዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረድብልቲ ንክረኽቡ ከጠቅዑ ሰብ ክቕበሎም ተፃብኦ ከይመፆም እገዳ ከይመፆም ዓለም ከይትኹንኖም ፀረ ኩሉ ህዝቢ እናኸዱ ከመይ ጌርና ኣብ ስልጣን ከም ዝፀንሕ ንገብሮ እዩ ዝዕል ዓማ እዚ ስለዚ ንሽተይ ንስማዓዮ ሽዑ ናይ ኣቢ ድማ ንሽተይ ሰሚዕና ኣብቲ ናይ ኤውሮፓ ክንመለስ ኢና ናይ ብሓቂ ነዚኣ ከይገበርኩ ናብቲ ናይ ዋዕላ ክሰግር ስለዘይ ዘለኹ እየ ላይክ ምግባር ኣይተቋርፁ Ethiopia, with your commitment, with your passion, and you can see the big historical revolutionary change of agribusiness and rural development, and also Green Legacy Initiative. I can zoom in. I'm fully confident. 10 years later, you will see the Ethiopia not only prosperity, and also green and a beautiful country and a peaceful country in the future, soon. So ኢትዮጵያ በመግቢ ትኸዶ ዘላ እዩ ዘድንቕ ኣቢ እንታይ ኢሉ እስከ Excellencies, invited guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It is with great humility that I stand before you today to receive the prestigious FAO Agricola Medal. I am deeply honored and grateful to the UN Food and Agriculture Organization for recognizing Ethiopia's diligent efforts. So, ብሕርሻ ትኸዶ ዘላ እዛ ሃገር እዚኣ ንዑር እዮም ሽልማት ሂቦሞ ዘለዉ
بناي عبي قوام قاد ما prestigious عبي كبر زلوه عبي تتأماتنا زلوه شلمات كم استوحبو منش ما بتحتنا كم سقبل يزنقر زلو تمساسالي تو organization قدمي عامة فرعان زاربو زنبرس كنسمع. Also warned that farmers in parts of northern Ethiopia. Today, the Food and زي اب ورح الشدشت اسرا كلتن زاربو زنبري. Agriculture Organization also warned that farmers in parts of northern Ethiopia are in serious danger of losing the main planting season from June to August if they do not receive urgent support from the international community to sow their fields. FAO noted that this would further deteriorate the already serious food security situation in the region. So, قدمي عامة فرغان بحرشا زخصص زنبرة منقسين حزب تግራይ ኣብ ጥሜት ኣትዩሎ right now ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዝበለ ደርቂ ምስ ናይ 77 ዝወዳደር ደርቂ ኣለና እናበለት ህዝቢ ብዝተፈላለየ ሓገዝ ናይ መግቢ ክግበረሉ እናተገበረ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ግን ኣብ መግብን ኣብ ሕርሻን ብዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ወይ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብ መዳልያ ናይ ፉድ ኤንድ ፋኦ ናይ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ክወሃብ ከሎ እንታይ የስምዕ እዚ እቲ ዩኤን ዝበሃል a broken zitasabre organization mukhanu kirdana khalalo. We're still going to the United Nations as Africans. That is a useless entity. It's not for us. The largest voting bloc in the United Nations are the African nations. We don't have a seat on the table. Why do we go there? We go to the United Nations to vote on their issues. They pay African countries. So, Dr. Zian Taitiblala. United Nations نافريكاويان زي قلقل organization مخانو أفريقيا نقرانتا نقبرين أبيو إن نخيد نربحنا معرباويان نعب لنا معرباويان نخنا قلقل اتزلع على الدمس زال لنا هقرات نحنا هنا انت خوني زخوني يخوني كان سالت أي نخلينا نناي أمريكان نناي معرباويان هقرات نمسالتي إن أبو زلنا مغنياتو عندي دمسي عبي زولو تحيل نايت UN أبت Security Council أفريقيا دم كرسي بلان أبت تحت واي chamber ويكات General Assembly زبحال نمدمسي ويكانت أمريكا زدليو مرة قد ده أمبر سقوم تتوزدلو بوتا يكونن سلازي UN نحنا زقلقلا يكونن نا UN ترايقنا يكونن سأقمنا لومي نحاد حزبي نبزو حزبي أبتميت أبدركي يتيوزلون بمليونات كباب 10 مليون زخون درك اللو تميت هاللو أبيتوبيا نتبالي نتزل على الميدان in addressing food and nutrition security. As I accept this very prestigious award, I would like to emphasize my government's commitment. So, እንታይ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ተረዲኩም ኣሎ thank you Mr. Prime Minister ንህዝብኻ ስለ ዘጥመኻ ተጥምዮም ቀፅሎም ከማ ኣጥምዮም እዩ እቲ መልእኽቲ ናቶም ምክንያቱ ደርቂ ንዘለዋ ሃገር ብናይ መግብን ሕርሻን ሽልማት ኣይትቦን ኢኻ ይሄ ኣብ ኣፍሪካ ካልእ መራሒ ከምኡ የለን ኬንያ ከምኡ ይገብሩ የለውን ካልኦት ሃገራት ንኤርትራ ድሓን ኤርትራ ሽልማት ኣይግባአን እንዲሁ ካላርሲ እዩ ኤርትራ ብዓቕማ ትገብሮ ዘላ ብብዙሓት ኢቭን ናይ ዩኤን ሬፕሬዘንታቲቭ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብር ዘላ ሃገር ብፃዕራ ዓበይቲ ዓወታት ተመዝግብ ዘላ ኢልዋ ግን ድሓን ኤርትራ ኣብ ከምዚ ክሽለም ኣይትኽእልን እያ ዝፍሉት እዩ ግን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም ናይ ኢትዮጵያ ክገብራ ይከኣላን ዋው what an embarrassment in ኣፍሪካ ብሓቂ ዝሕዝን ኢትዮጵያውያን ሼር ዝገብርዎ ዘሎ ቪድዮ ግን ራዩ እያንዳንዱ ደቂቃ እንዋጋቸዋል። ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል። ማሸነፍ እንዴት እንደሚቻል የማያውቁ ህልመኞች ኣብ 2019 ኖቤል ፕራይስ ዝሃብዎ እንታይ ዓይነት ብዛዕባ ውግእ ከም ዛረብ ዘሎ ኢቨን ብእንግሊሽ ተርጉሞሞ ኣብ ዝቐሪቦም ኣለዉ ናይ ውግእ ዓቕሚ ኣለና ውግእ ክንጅምር ኢና ብውግእ ክንሪኦም ኢና ቅልፅምና ክንሪኦም ኢና ክንደይ ግዜ ፈኪሩ ኣሎ ብዛዕባ ውግእ ክንደይ ተዛሪቡ ኣሎ ሃው ካብ ነዚ ናይ ሰላም ኖቤል ተጋጊኻ ዝሃብካዮ ዘታለለካ ንዑ ክትመልሶ ይትኽእልን እንታይ ግን ይገብሩ ኣሎ በንፃሩ ፀፀኒሖም ይሽልሞ ኣሎ ሓንሳብ ናይ አንተርፕረነርሺፕ ኢሎም ሓንሳብ ናይ ገለመለ ኢሎም ስለዚ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንታይ ትገብር ደይኮነ ዘገድሶም ረብሓናቶም ኣጀንዳናቶም ከተሳልጥ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን እዩ ዘገድሶም ባዶ ህልማቸውን በፌስቡክ ሲነዙ በዚያ መንገድ ማለም እንጂ ህልማቸውን መፍታት እንደማይችሉ ማሳየት ያስፈልጋል። ጥቁር አንበሳ አይጀምርም፣ ከጀመረ ከመጨረስ አይገታም፣ አይቆምም። አሁን በሚደረጉ ትግሎች ግራና ቀኝ መንግስት ማሸነፍ ይከብዳል። እኛ መዋጋት እናውቃለን። በእያንዳንዱ ደቂቃ እንዋጋቸዋለን። ጦርነት ምን እንደሆነ ክንደይ ግዜ ብዛዕባ ውግእ ተዛሪቡ ኣሎ so many things but ምዕራባዊ ዓለም they don't care so let's go back እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ክኸውን ከሎ ካልእ እውን ኣለኒ ፅኒሕ ኢለ ከምፃልኩም እየ ሕጂ ግን እስከ ንመለስ ገለ ካብቲ ዝተፈላለየ ዘረባታት ኣብዚ ኢታሊ ኣፍሪካ ሰሚት ዝተባህለ
زدما ناي إطليان تراي كم زي كوني أوروبا بعبيو تساتفهم كم زنبرون مرحتنا أوروبا استزارب وسك نسمع again وسك نشتي كفال نوبح سلزخوني تي أقدر سبل كوت راي مريت أزريكم كالك بخالك وان قطعتون سلزخوني let's go Presidente del Senato Caro Ignazio, Presidente del Consiglio dei Ministri cara Giorgia, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri caro Antonio, Chairpersons of the African Union, Mr. Assoumani and the African Union Commission, Moussa Faki, President of the European Council, President of the European Commission, Deputy Secretary General of the United Nations, Prime Ministers, Presidents, dignitaries, ladies and gentlemen. When Africa prospers, Europe prospers, and the world will prosper too. We can move forward together. That is the message behind my few words today, the sentiment behind the Mattei Plan and the vision of the European Union. So, እዚኣ ኣብ ፕሬዚደንት ናይቲ ፓርላመንት ናይ ኤውሮጳያ እንታይ ትብል ዘላ ድሕሪ ሰላምታ ነቶም መራሕቲ ማለት እዩ ኣፍሪቃን ሃብቲማ ጥራይ ኤውሮጳ ትህብትም ትብሎም ኣላ Are you really sure about that? ምናልባት ብናይ ኣፍሪቃ ሃብቲያ ኤውሮጳ ትህብትም እያ ትክክለኛ ቃል ግን ኣብ ከምዚ ኣይበሃልኒ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ስለዘሎ ስለዚ ኣፍሪቃን ሃብቲማያ ወይ ካ ፕሮስፐሪቲ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ንሃብቲ ናይ ኤውሮጳ ኤውሮጳ ሃብታም ኮይና ክትቅፅል ኣፍሪቃ ሃብታም ክትከውን ኣለዋ it's not true actually ኣብ ሪያሊቲ ኣፍሪቃ ክትደክለዋ ኤውሮጳ ንክትህብትም እዩ ግን እስከ ደሓን ካብቲ ናታ ቃላት ከም ዘለዎ ክትርጉሞ ክፍትነ ኣፍሪቃን ሃብቲማያ ኤውሮጳ ትህብትም ብትክክለኛ ቋንቋ ተተረዲያቶ yes ናይ ኣፍሪቃ ሃብቲ ንኤውሮጳ ተቐንዲ ከርባሓ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ኣፍሪቃ ህዝቢ ኣለዋ ፀጋታት ኣለዋ መሬት ኣለዋ ኩሉ ንኤውሮጳ ዘድልያ ሃብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣሎ ኣፍሪቃ እንተ ትምዕብል ነይራ ድማ ብቀረባ ብማእከላይ ባሕሪ ብቀረባ ንግዲ ናይ ዝኩሉ ኮንቲነንት ትኸዶ ዘላ ኤውሮጳ ማለት እዩ ብቀረባ ምስ ኣፍሪቃ ክትነግድ ምኻለት ስለዚ ግን ክሳብ ሕጂ ተገብረን ምናልባት ድሕሪ ሕጂ እንተለቢሞም ገብርዎ ኾኑ listen now Enrico Mattei understood sooner and perhaps better than most that there is more strength in nations working together than there is when working against each other. The relationship between our great continents must be characterized by a real partnership of equals, one where we acknowledge the past and look to the future together. That is how we all prosper, how all our... So, እንታይ ትብል ኣላ እዚኣ ድማ ዛቃና እዚኣ ካብ ኤውሮጳውያን ብዙሓት መራሕቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ድማ ብተደጋጋሚ ትመፅእ ዘላ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤውሮጳን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ኣፍሪካ ልክዕ ከም ማዕርያ ከም መዘና ክትሪያ ክትክእል ኣለዋ እዚ ዓይነት ብዝምድና ናትና ናይ ማዕረ ናይ ክልተ ማዕረ ዝኾኑ ሓይልታት እምበር ሓደ ላዕሊ ሓደ ታሕቲ ከም ዘይኮነ ንድሕሪት ዝሓለፍናዮ ከይረሳዕና ግን ንቅድሚት ክንጥምት ኣለና ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ኩነታት ከይተረስዐ ክርሳዕ እውን የብሉም ብፍላይ ብወገን ኣፍሪካ ማለት እዩ ንሳቶም ክርስዕዎ የዋፅኦም ንዓና ግን ክንርስዖ ዘይብልና ግን ንቅድሚትካ ክትጥምት ኣለካ ኣብ ድሕሪት ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ that's very important okay our peoples are able to thrive and to fulfill their potential. Permettetemi quindi di esprimere la mia gratitudine al Presidente Meloni. So, can halfaina b'English tula tizarab tsunila. Important. And this has made this event, we can ensure a path to real prosperity, economic growth, while saving our planet and safeguarding rights. We've shown that we can be on the same page time and again. As we step up the energy transition, Africa will lead the way for the global push. We are entering a new era of international interdependency, where cooperation has never been more important. And this has made this event all the more... So, بحفش أوروبا بزوانزي ناب حدا direction بزلع على نهر تخيد الله انتايت direction تدما أوروبا هتقدر تدلا urgent energy transition دحري كويناتنا يوكرين يوكرين مس راشا مالتيو راشا أنت كابتن عبيتي ناي ساعات أقلقلوت ويكا قرب نيروبا تبز نبرتيا بفلاي ناي غاز لما أبتي هيتينغ ويكا تي هايسون نبلو ناي موعي ناي غزاوت نتقاملو ساعات بغاتا كاوية الكاميرا دحرتو كنا تاتي إيروبا أحبي كرايسيس ياقاتي موازلو اتنكو طباتات دما ناي تليانا بنت كروينا تنهيلنا أبكا ما يكونا تاتالو كال فيديو كشيرك قبرلكم يا بوليتيكاوا أقوام ناي تا جورجا ملونون بحفشاقن كابتي ناي ab energy ወይ ካብ ዝጻዓት ናይ ነዳዲ ካብ ወጽዮም ናብ green energy pivot ክገብሩ ወይ ክቕይሩ ይደልዩ ኤውሮፓ ንኤውሮፓ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎም ኣሜሪካ ነዳዲ ስለ ዘለዎም ኣብ ከርሲ ናብቲ ሓምላይ ኤነርጂ ወይ ካ green energy ክኸዱ ይደልዩን እዮም ተርዲኦም ንለዎም ኣብቲ ዘሎ ኤነርጂ እዮም ተጠው ክብሉ ዝደልዩ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ዳግን ይደልዩ ናይ ራሽያ ዕዳጋ ዓፅዮም ዕዳጋ ናቶም ክዕብዩ
تخكل دما سريحلهم زل على مخصب يقبروا له وبزوان زي مهنياتو ندادي كاب تحت نلعل دي بسلو زلو واغاناتو هاجرات عربونكم إيروبا قلنا دادي سلو زي بلو ما بعدهم جرين إنرجي جرين إنرجي دما ويكات حملة إنرجي دما عند بقندو أب أفريقيا يزلو ناي مدبن ناي إنرجين أفريقيا يزلو تقند مسرات سلازي إيروبا دما بتخكل كابنا أمريكا قبلان مزوارن وزيوم كاتارب حناتهم أب أفريقيا يزلو نزل كم يجيرهم يسالتو أجانا أوروبا نمزعي بتخكل بإيكونومي كم زلاتو نزل على درجة كي تحرقينا راشا سوبر باور يا سلازي راشا أبزخونا جزء مس راشا صرحوا السكات كلهم يخلي أفريقيا نجينا تحت سلازلا مس أفريقيا تخكلنيا ريليشنشيب وين زندنان ده مسريتهم أوروبا وحسنت كبازخل مس أفريقيا ترايو جد زتردومي مثلًا برجت أوروبا نعطهم إيكونوميك استراتيجي نخجبرون شجرا لهم أبزوان زي أنا يكون كوز بلوزلو استفلا ليلي كاونتنا أوروبا زبلوزلوي زدما أمريكا نناترب حيلا كسح كنديت حسيوم كم زلا كاب أوز أي قدو دما خمزة كله جراتهم الله بحفشاجن مس أفريقيا شركنات كم زقدسهم بعفهم تم راحتي بتتجاجا مسقلت وزلويم أبتكبر كم يجرون يشرحوه مس تشاينا تواديرهم مس تركيا تواديرهم مس روسيا تواديرهم مس UAE تواديرهم مس السعودية تواديرهم نا أفريقيا أبغونهم كجبروا يخلدوا it has to be seen بحجي كري معناته كسع كندو عقل لوامدو نزبل حتى ولا أوروباويان نبعلم نابنة اليان إذا أن كده تزلا من قد أوروبا من قد G7 تخوينك سرح غلقون اليان بينا قد تقول طبعاً أب كرايسيس زلويو نازل كنا تتزخ قبريت خلينا بفلاي زي اليان زقبر زلو كونفرنس بزحات مرحة أفريقيا عبنا قفيتاي زوردهم زلو بفلاي مرحنا كينيا كنت أرسل هنا هنريه ناسو اسكان غط لابسي. Europe and Africa have been friends and allies for many years, and our cooperation has already yielded tangible results, considerable investment and sharing. Yet, we need to have the courage to be honest with ourselves, honest about where we have succeeded, honest also about where we can do better. And Europe understands the responsibility that it bears here. We need to deliver on our promises, fill the funding gaps that remain, and move on infrastructure. So أنت تبلدلا أوروبا أفريقيا نوح زخنة تاريخ زلوم ويكا بحدنا مسرح دمانة نوح تاريخ الله ما يدون نينا كفالنا تاريخ تبلدلا من البات حدا جزاي حدا تجزاي خوين نوح تاريخ لنا خبره وسرح استقبلوا نا أوروبا أفريقيا جن يلن من البات جن كم كان زربان متعام ليب سيرفيس بلون مالحس كان متصبغ زبال زربايو. Of course أوروبا بزح حلافنة اللوا خد قبرة تجبع بزح كحسان أفريقيا خد كفلات تجبع اللوا بزح ترفع بزح حقوافات كم زلوا صبوا جرمي مزفلتو كجبروا يقولوا ده يقولون مبتعاتهم كتجبري كالون بحج مبتعاتنا كانت تجبري كالنا تبلالا كانوا تجبروا دمالنا تبلالا سلزي بتعتبرتي بزح investment تجبري جبهم هاي جبرون حججن حلافنتنا تردينا له بلو European gateways بحال حدا عبي investment نبعل China نبعل كالوت كوادر زخل عقمي كم زلوا من أبكالك زي فيديو سريع لكم نيرة أفتك بارجن كسب حجي ولا حنت زر projects قبر ويا لنا بأفريقيا بفلا إذا ما مسبح China كوادر زخل عقمي وتكبار يبلو من بعفهم تزي كوين بتكبار يتراين بحججن أوروبا من البعض ندنجات أنا أفريقيا يلوم زي كونس نهلاون نقص على نتناتو من أب أفريقيا ينفس قبر كوادرو أنت حرمري سام عدل على لومي تحتاجن كبجاس يخلوده كجبروا يخلوده it has to be بحجي كرة أنت كجبروا يخلو بس كان اسمعيه. Education, agricultural, food security, investments. And there are challenges that go beyond the immediate. I grew up on Malta, an island further to the south than Tunis. My generation is the first not to have experienced colonialism. We know how difficult it is to break with the past and forge new relationships as partners around the same table. But a new way is possible, it is desirable, and it is achievable. Africa has all that it takes to be the next global economic powerhouse, a pioneer in green tech, emerging tourism destinations, and a leader in the digital transition. Nearly 500 million consumers in Africa already pay on mobile phone platforms launched by local talent. So there's a very powerful import of the anti-Tula Africa superpower نخون زخلات أجتات اللوا. Major powerhouse كتكون أفريقيا كم continent كله تسأجتات اللوا. أنت يوم تسأجتات زبالو تفترة وحبتي. Number one, you have to have natural resources. It's a very important. فلا إذا ما critical resources زبالو نحجز اللوا. زحرس مريت كليه كايو بزي مريت بزي مدبن. You can never be powerful. Superpower كتكون يتخلنقها كن من تايب تكنولوجيا مع بيلكا you have to secure your own food. The number one variable. سلزي حدا كابتن من قصيرتها كبرك نبوزا لنا وي
ጽቡቕ ሽም ክወሃቦ ዝግብኦ ሓደ ካብቲ ኣተኪሩ ሰርሓሉ ዘሎ ብመግቢ ነፍስኻ ክትክእል ኣለካ ብመግቢ ነፍስኻ ከይከኣልካ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክህልወካ ኣይክእልኒ ካልኣይ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ብዚ ገልፅዎን እዮም ኤውሮጳ ሱፐር ፓወር ንኸይትኸውን ዓንቂፅዋ ዘሎ ወታደራዊ ፓወር ስለ ዘይብሎም እዩ ተርጅምሎም ኣሜሪካ ከም ድሌቶም ዝውርዎም ዘለው ወታደራዊ ሚሊታሪ ፓወር ክኾኑ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ስለዚ ኣፍሪካ መግቢ ከተውሕስ መሬት ኣለዋ 600 ናይ ዓለምና ሙሉእ ንሕርሻ ዝኸውን መሬት ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ኦኬ ካልእ ክሪቲካል ሚነራልስ ወርቂ ድዩ ነዳዲ ድዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ በዓል እዚኦም ሊቲዩም ሶዲዩም ካልኦት ኣሉሚኒየም ነዚ ናይ ሕጂ ሓምላይ ኤነርጂ ኣገደስቲ ዝኾኑ ማዕድናት እውን ኣፍሪካ ማግኔዚየም ኩላቶም ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዝርከቡ ብብዝሒ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ማንም ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ እናተፋረየ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኣለዎ ኣፍሪካ ስለዚ ፓወር ሃውስ ብዘይ ህዝቢ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ቴክኖሎጂ ኣለካ ገለ ህዝቢ ክህልወካ ንመጻኢኻ ድማ መንእሰይ ህዝቢ ክህልወካ ኣለዎ ኣፍሪካ ድማ ኣለዋ እታ እንኮ ተተርፋ ስኪል ብቅዓትን ቴክኖሎጂን እዚኦም ክልተ ነገራት ኦፍ ኮርስ ነዚ ክልቲኡ ከስርሕ ዝኽእል ድማ ካፒታል የድልየካ ስለዚ ካፒታል ስኪል ቴክኖሎጂ እዚኣቶም እንድሕሪ ኮምባይን ክትገብር ክኢላ ኣፍሪካ ብነፍሳ ሱፐር ፓወር ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ንክግበር ግን ውሽጣዊ ሰላም ከተውሕዝ ክትክእል ኣለካ ሰላም ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ርግኣት ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ድማ ምውንጫፍ ናይ ምዕባለ ክግበር ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ሰላም ክውሕዝ ክኽእል ኣለዎ ንቐፅል In the energy sector, it is a continent unrivaled. Europe has an energy supply challenge, and Africa has the potential to be a massive supplier of any renewable and green energy. This also applies for raw materials and rare earths. We can grow together sustainably, not at the expense of each other. The European and African continents also have a joint interest when it comes to security concerns. Recent developments underscored those related to our trade networks. So when we say that Africa must take its rightful... So, بحفشة كاب أفريقيا أب أوروبا تمركزو أوروبا أب أفريقيا تمركزو تأتي relationship سي أوروبا كاب أفريقيا تدلي أفريقيا كاب أوروبا زخونة كدلي تخلني عند حري بوتا حيز أفريقيا مالتيو زي أكتر داكم كتكلم لك كاب أوروبا أتدليو زخونة نجار كلني ناي الرشاة كل يكلنيو ناي بحرياوت أجاتا تفترة وحبتي زخونة كلنيو أفريقيا اتزلوات أجاتا تدكيما نقدميت كتمت سلزي كعلى ترى أب على أوروبا أمريكا تسجع زلا أمريكا فلينا نفكر زلنا أمريكا نفس هذا عليه حبت زلوايا بكرسا زي كاب عالم ملو تنتسينا وكتبرت خلي أمريكا أوروبا جناي تخلني أوروبا ناي كالوت بوتات بتعمي زجدسا That's why أوروبيان كجوزي لو نفكار زخدز نبرو مريتهم خلا يكونن في الريا ما يكونن أجاتات يبلومن سلزي مسكالوت جدا زمدنا كجبر خلولهم That's why أفريقيا بوت عند رهيزة نابند نا إنرجيز أجمع لهم أب ليبيا جن معتنا داديزلو أب الجيريا ندادلو أب نيجيريا ندادلو أب كالوت حجرات أفريقيا أب السودان نداد كل قالو أب إثيوبيا ندادلو أب نيك فال بديجدس برجز أب يرتراون هلو خوني سلزي زي التناي تفتراون ندادينا أب أوغندا لو ندادي أب كينيا لو ندادي أب أنغولا لو ندادي أب كالوت حجرات يورانيوم كل معدنات أدليت زبالو أب وشت أفريقيا ببزح يوم زلوا حزب الله أفريقيا ندادلوا نحرشاز خونا لو كل نجار لوا ستعاون أنت خوني أفريقيا ستعاك توحس لزي كعلت مس أوروبا أب أفريقيا زلوا تجمع كتانا بأوروبا نايم خادلو سلزي نخلتي ينون زتحاس كنا تطلعون سلزي مستك أربعة ناتن أوروبا زيادة أب أفريقيا كسر يزقبا كاب نيو كتكيد ناب أمريكا ناب جلن خدو ناب أفريقيا وحس زخونة من جدين دز جبر نيرم نرب حناتهم ونتزبلت أي نيرو نستراتيجيكاوي من كسرعاس ونتزبلت أي نيرو جن كجبر ويكالون. Full seat at the table as partners, as equals. It is an understanding that our continents, our countries, and our people need each other to emerge stronger from global challenges and to foster. So next تزارب زلا بزيجي تا present نايتي European Commission يا قدميو جن مسجاجري كوننا listen to this one. سنجد فغره نمد حاجره حاجرته أرتراو مالت لما بريح كلهم دمس العالم نفاس فريس الله
So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤርትራ ፋይትስ ካንሰር ንሕማም ካንሰር መከላኸሊ ዝኸውን ቴክኖሎጂ ሕክምናዊ ብቅዓት ንምዕባል ኤርትራውያን ቅዱሳት ደቂ ሃገር ተኣኪቦም ልዕሊ $100,000 ኣዋፂኦም እቲ ካምፔይን ድማ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ብጣዕሚ ዝናኣት ስራሕ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ነዚ ዘበገስኩምን ኣብዚ ተሳቲፍኩም እጃምኩም ዘበርከትኩምን ኣብዚሑ ይፍዳኹም ኣምላኽ ኣይ ሆፕ እቲ ፕሮጀክት ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይዱ ነፍሲ ወከፍ ሰበብ ብዝከኣሎ እጃም ንኸበርክት ምናልባት ኣብ ድሕሪት ክጠቕሰ ሕጂ ጀስት ከም ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ስለ ዝኾንክ ንመለስ ኣብታ ስፒች ናይ ፕሬዚደንት ናይቲ ኡርሱላ ቫንደርላይን ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት I think it is very encouraging to listen to the distinguished different speakers today, because we all feel that this is a moment of intense and renewed cooperation between Africa and Europe. Because not only our destinies are aligned, but also our interests are aligned more than ever before. And we've heard it. We all need to switch to clean energy and to adapt to the climate change. We all need to train our workforce for the jobs of tomorrow. We all want to stop the tragic loss of life along the migratory routes. And we نتانا عتبو زربايا تسمرلو زلا مول كلنا تردينا زلو نا انرجي ترانزيشن نا يصعد ترانزيشن وي كالوتي كابت زلنا نابت نا نمصاي كوحسنا زغلنا بوغصنا نسغرالنا እና በሊያ ተዛረብ ዘላ ኮሞን ናይ ኢሚግሬሽን ፀገማት ሓደ ካብቲ ንጥልያን ቀንዳ ተኩሮ ዘለዋ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን እዩ ናይ ስደተኛታት ናብኡ ዝኸዱ ኤርትራ ናብኡ ምኻዳ ድማ ኣመን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገርና ኤርትራ ንሓስብ እንድሕር ኮይና ስደት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤውሮፓውያን ንኤርትራውያን ምቕባል ጠጠው ከብልዎ ክኽእሉ ኣሎ ምክንያቱ ቀዳማይ መበገሲ ናይቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ጥራይ ንውሰድ ክንደይ 100,000 ሰብ ኣብ ውግእ ተቐቲሉ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ውግእ የለን ተርዲኹም ኣለዎም ስለምንታይ ነቶም ኣብ ትግራይ ብውግእ ዝተቐተሉ ወይ ከዓ ድሕሪ ጀኖሳይድ እዩ ድሕርቲ ጀኖሳይድ ዝብልዎ ዘለዉ ዲቕ ዝበለ ውግእ ዕግርግር ጥሜት ከሎ ናይ ትግራይ ኬዝ ግን የለን ክሳብ ሕጂ ተርዲኹም ኣለዎም ስለዚ ኣገዳስነት ዘሎ ናይ ኤርትራ ተቐባልነት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ጥራይ እቲ ሰብ ኣብ ዓዲ ኮፍ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ፎልስ ፕሮሚስ ናይ ሓሶት መብፅዓ ኣብ ኤውሮጳ መፂኻ ሂወትካ ፅቡቕ ወረቐት ክዋሃበካ ይግለመለ ነቶም ዝመፃና ፅቡቕ ወረቐት ሒዝና ፅቡቕ ሂወት ኣለና ንሕብረተሰብና ንጠቕመ ኣለና ዶ ብትክክል ኩልና ንፈልጦ እዩ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን የስ ገንዘብ ንሕውል ኣለና ንገዛና ንሕግዝ ኣለና ነቲ ሃገር ግን እዚ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ሽግራ ክትብድህ ተኮይና እዚ ኩነታት ናይ ወረቐት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ኮይኑ ጥራይ እዩ ስለዚ ኤውሮጳ ድማ ካብ 10 ግዜ ስደተኛ መፂና ትብል ወረቐት ጠጠው ኣብልዎ ሰብ ኣብ ዓዱ ከም ዝሕገዝ ግበሩ ምትትታው ናትኩም ድማ ውፅዎ ሶሪ እዚኣ ተቐንዲ ኣገዳሲት ኤውሮጳ ስደተኛታት ክመፁን ይደልዩን እዮም ብላብላ ካብ ትብል ከምቲ ኣባል ባይቶ ናይ ኣየርላንዳዊት ኣባል ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ዝበለቶ ምትትታው ኤውሮጳ ክሳብ ዘይቋርፀቶ ስደተኛ ምምፃእ ኣይከቋርፅን እዩ ንስኻትኩም ተዘይትኹም ኢትኩም ነቲ ነገራት ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ውሽጢ ኣፍሪካውያን ተዘይትኹም ኣፍሪካውያን ኣብ ዓዶም ኮፍ ኢሎም ሽግሮም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ኢላቶም እዚ ድማ ተሓቂ all want to give opportunities to our young people. So it's not only geography that brings us together, but also the commitment to bring mutual benefits to all our people. So we have to get concrete. And I'm very grateful to Italy for putting cooperation with Africa at the heart of the foreign policy and of its G7 presidency. The new Mattei plan comes as an important contribution to this new phase of our collaboration. And it comes complementary to our European Global Gateway. Global Gateway, as you know, is the 150 billion euro investment plan for Africa. And so, Prime Minister Italian Giorgia Meloni أخبروت هبا نسدما ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንቅይሮ ተኮይና ሓበራዊ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ንሓበራዊ ስራሕ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢጣልያ ነዚ ተበግሶ ወሲዳ ነዚ ዋዕላ እዚ ብምእካባ ኤውሮጳ ድማ ልክዕ ምስ ናይ ኢጣልያ ተንቅዶ ዘላ ፎሬን ፖሊሲ ምስ ኣፍሪካ ብማዕረ ንክሰርሕ ክንሓስብ ከለና ናይ ኤውሮጳ ፕሮጀክት እቲ ግሎባል ጌትዌይ ዝብል ናይ 150 ቢልዮን ባጀት ዘለዎ ንሱ ብትክክል ከነስምረሉ ንኽእል ኢና ናይ ሓበራዊ ዕላማታት ጌርና ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ዋላ እኳ ጣልያን ጌራቶ ተላ ጣልያን ክልተ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ክልተ ትካላት ወኪላት ትገብሮ ዘላ በቲ ሓደ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ድሕሪያ ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ፕሬዚደንት ናይ G7 እያ ስለዚ ብክልቲኡ ኣብ ግምት ብምታው ጣልያን ትገብረላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ካልኦት ሃገራት ኣለዋ This is plain and simply Team Europe at work. Today, I would like to focus on 3 issues where Europe and Africa have agreed to work together and where Italy's engagement can really make a difference. First, energy and climate. Second, education and skills. And third, migration. On my first point. So,
طليان أيكونت بينا عبد الحريا تيم يوروب عبد الحريا تيم أوروبا تيم G7 كم زلة نجر زلا برجس قبرو دي ما يقبرون تي نجرات جن كم زلوا كن الدولنا سنتات بدلا ثلاث نجرات قدر سنزلون كينا أبوات تفكيرنا هنسرح يراين حدا climate and energy ساعتن climate نتغير يخيد له desertification نتقعي يخيد له حرشاوي توتنا بمساحة نجرات أفريقيا يصير له climate كلتي في سلزك هير زلوا سلازي نزي أدرس كجبر زغل كم دما ناي إنرجي ناب حملاي عاد خدوا دليلو أوروبا نعطاتهم وحسنت كبام زغل نسوقين سلازي الرأيم زلوا سلازي كلتي دما نافريكا نيروبان زك قرارب كونتات يتخلاي سكيل إن infrastructure إن سكيل تتغرتي مسؤول دما عقمسب فلتأتنا يسبات سلازي زا كاليتنات بزورازو لا كلتيو بعبي يكسر حزو خليا مساتهم ناي يونيفرسيتي ناي تريننج سنتر سنة بعلم تزيل على زلوم لزخون يكون أوروبا كلت تمرتي يونيفرسيتي ديو ناي مويا بقعتها ديو كالو كلهم تتغرص نخسر حد مع عقم اللوم تقبروا يقولوا دا يقولون كالا رسي عقم جن لعلم ما نمزلهم أوروبا مبزي. Energy and climate. Today, only 2% of global investments in clean energy go to Africa. This is sobering. This is very sobering, given Africa's immense potential as a clean energy powerhouse. Africa has the space, the wind, the sun, just to name a few. What it lacks is infrastructure. But together, we can change this. So, بزعبا climate كنزارب كلنا climate and energy كنزارب كلنا كابزا أبناء climate أبناء green energies what investment أملو عالم أب أفريقيا 3% ناتو ترى أب أفريقيا زخون زلوا بقيمت على جن عندي نتي زدلو زلوا بلاتفورم ويكا زلوات أجانا أفريقيا نفاس تدليخا تصحي تدليخا تمريت تدليخا نخلو كون زغل أفريقيا زلوا سلازي أوروبا دما بتخكل التكنولوجيا اللوا تي كابيتال اللوا تعاقم اللوا سلازي كل تزين كونتيننت زين بحرك صراحة له زغلا مدرك محلو نيرو عدلونا الليو تدلونا تعلو دي تعتو. With Global Gateway, we aim to bring clean energy to 100 million people who currently don't have access to energy. This can turn out as a double win. Africa can not only produce enough clean energy to power up the African continent, but also to create revenues by exporting. Preparations have begun, for example, to build the first underwater electricity cable linking North Africa to Italy and the rest of Europe. And for example, our new hydrogen bank is now open to African producers. This means good jobs, energy security for both Africa and Europe. My second point. So أنت تقول لا بحفشة أوروبان أفريقان أبتنايت عت سل حركة أبتدي مع project أب سمين أفريقيا I think أب جبت ليبيا أبتكابيتات project اللي من السدما أبصرح كسر جميرو خمسة لو زيادة أنا أوروبا projects أب sports نه هجرات رايم زتو كروك ساب حجيم بالعرجك رينا أب كرنا أفريقيا بإثيوبيان أب كينيا أب نيودما جبتي قالك فان ليبيا تونسيا الجيريا أو تازة كوريا موروكو أو تازة كوريا أبتزعبي كفالنا أفريقيا كسب الجيب زر سرح يبلو من بحجة كرايو. Global Gateway has a strong focus on building the local skills that Africa needs. We are already at work to train skills for manufacturing vaccines. It has been said in Rwanda, Ghana, Senegal. We are training the workforce in Kenya and Namibia to produce clean hydrogen. And here is the first example for the complementarity with the Mattei Plan. Italy plays an active role. Over 50 Italian universities have exchange programs now with their African counterparts. The University of Parma, for example, coordinates the Erasmus project to develop clean energy skills in Africa. And we want to invest in this kind of cooperation. سلازي مسبسحات هجرات ناي أفريقيا ناي كينيا ديو ناي سنغال ديو ناي رواندا ناي فاكسين أبزغربا جيروم نيروم سلازي بس أفريقيا بستفل على بوتاتات تكيلات نمسجارن تبقعات نمسجارن نسعر لنا اليوم دما كم زي ما راحتنا زي حسب خمسة زخانة يونيفرسيتي نيتليا نابت جرين إنرجي زتوكر استفل عليه برنامجات اللون exchange students كاب أفريقيا أمتي عندما أصلتنا إن أفريقيا خمسة ملوسي يجبروهم هذا كاب تعبس أجمعنا أفريقياويان كرر خلوا بعين قطبة نا أفريقيا خطري خلها نتمرتي لازم أسب تتوصل زي بلعبو تماهيروس لدي من لسه تقدم كمين إيرترا بصحات إيرتراويان مسيوم أبتليان ديو أبولان تماهيرهم يخدون نيرهم أبز حلف وانجن إذا كنا تاتزي درجة زخبة دقينو ولا قالوا تجربة أفريقيا وأنت مساس على بحري ناترايم سلزم مسيوم تماهيرهم نعدهم أي ملوسونيم أبت زخا أوروبا نخمسة عينة عزيل سيستم تطعون تطبلونيرا من البات أفريقياويان مسيوم تماهيرهم خدوا مخالو أنت تزور كنا تاتجن ولا تسكيل ولا تبقعت كجبروز قولوا تخينهم من البات كمل لسنا بعفشة جزين ترغيبة كمل لسه مزيا وكنا تاتجن كل جزء خنذكر هذا لنا
ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ክሳብ ሕጂ ረኸብኩን ኣለኹም ምስ ረኸብኩ ከምፃልኩም እየ ካብዚ ዘይውፅእ ግን ልክዕ ንከምዚ ሓሳብ ክዛረብ ከሎ ንስማዮ 20% of this endowment. Why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent, for climate change? What are these resources? Everybody's talking about their achievements in their own locality, in their own national borders, without even addressing the real issues challenging this continent. Talk about the continent's challenge and try to find solutions for this challenge, okay? We're talking about climate change, we're talking about resources, we're talking about so many things. Don't divert focus on non-issues, okay? Now, do you... So, ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ ብተሪሩ I think መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቀንዲ ፀገምናትና ከይተዘራርብና ከለና ኤሮፓውያን ብዛዕባ ክላይሜት ብዛዕባ ኤነርጂ ክዛረቡ ሓቆም እዮም ኣብኡ ደረጃ ስለ ዘለዉ ኣፍሪካ ግን ዓበይቲ ፀገማት ከለውና ንዓታቶም ከይፈታሕና ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓበይ ፕሮጀክት ስኬድና እውን ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ዘስምዕ ዘረባ እዩ እንታይ እቶም ዓበይቲ ነጥብታት ንሱ ዝዛረበሎም ዘሎ እስኪ ሕጂ ንስማዓዮም homework, come up with a definition of your goals and objectives, strategize, go for detailed plans, and then come to mobilize resources so that you implement your programs. Otherwise, I don't want to waste your time and waste my time talking about our achievements in Eritrea. Try to talk about some of the issues mentioned on this summit. These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. Make sure that you mobilize your own resources so that you can be enabled to... No wonder ነዚ ሰሚዖም ከለውኒ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዓደምዎ ምክንያት ግን ኣለዎ እቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ስለ ዝቕየር ዘሎ ታኣንኮ ስቴብል ዝኾነት ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ድማ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እያ ስለዚ ፈትዮም ወይ ደስ ኢልዎም ኣይኮነን ግዴታ ስለ ዝኾነ እዩ ዝዕድምዎ ዘሎ ቱ ቢ ቨሪ ኦነስት ምክንያቱ ኤርትራ ኣገዳሲ ቦታ እናሓዘት ትመፅእ ኣላ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ድማ ፅንሕ ኢልና ምስ ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም እውን ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ናቶም ተስፋታትን ሃፋታትን ከምዚ ገለ ከምዚ ዓበይቲ ሓሳባት ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነቲ ቢልዮንስ ክንቡና ኢና ዝብሉና ዘሎ እቲ ቢልዮንስ በዛ ኣትዩ ከም ዝህቡና ምሲሎም ብፀጋማይ ብየማናይ ኢዶም ሂቦም ብፀጋማይ ኢዶም ሒዞም ክኸዱ እዮም ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ኣፍሪካ ናትና ፀጋታት ንግበር እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ሽርክነት ክንገብር የብልና ማለት ኣይኮነን እንድሕሪ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዕድሞ ኣለዉ ወይ ድማ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ተኮይኖም እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎ ፈሊጦምን ኣስተውዒሎም እዮም ክዕድምዎ ዝኽእሉ ኣለልህዋ ክዕድምዎ ክዕወትሉ እውን ኣይክእሉን እዮም ኣይ ቲንክ ነዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ዩኤን ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ልኡኽ ሰዲዶም ነይሮም ንሱ ዝበሎ እስከ ንስማዕ ወይ ናቱ ፀብፃብ እስከ ንስማዕ ኤርትራ ከም ቀዋሚ ኣተሓባሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ንኣስታት 15 ኣዋርሒ ዝሰርሐ ኤንያስ ቻፒንጋ ቹማ ናይ ስራሕ ግዜ ዛዚሙ ብኻልእ ቀዋሚ ኣተሓባሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተተኪኡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንዝነበሮ ናይ ኤርትራ ፃንሖት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ነቲ ኤርትራ ኣብ ምክልኻል ምልባዕ ሕማም ኤድስ ዝተጓናፀፈቶ ዓወታት ከድንቕ እንከሎ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ብዝምልከት ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ከምዚ ክብል ይመሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ክቡርን ቁኑዕን መትከላውን ኮይኑ ረኺበዮ ንክቡር ክብርታት ሕብረተሰቦም ድማ ብጥብቅዮም ዝከታተሉ ብርገፅ ኣብ ምዕባል እትርከብ ሃገር ብድሆታት ክገጥመ ነበሩ እዩ ምስ ኤርትራውያን ዝነበረን ርክባት ዓብ ባህታ ይፈጢሩለይ ብሃገሮምን ታሪኾምን ብዘመዝግቦ ዓወታትን ሕቡናት እዮም ከም ወዲ ዚምባብዌ መጠን ድማ ንሕና እውን ኣብ ናይ ልምዓት ጉዕዞና ብድሆታት ስለ ዝገጥመና ምስ ኤርትራ ክዛመድ ይኽእል እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ፅንዓትን ርእሰ ምርኮሳን ብመሰረቱ ድማ ናይ ገዛ ርእሳ ልምዓታዊ መስመር ክትገልጽ ትደሊ ሃገር ኢኻ ትምሃር እቶም ዝረኸብክዎምን ምስኦም ናይ ምስራሕ ምምሃርን ፍሉይ ዕድል ዝረኸብኩን ሰባት ርእሶም ዝኽእሉ ምዃኖም ከም ዝግንዘብ ገይሮምኒ እዚ ድማ መንግስቲ ኣብ ዜጋታትን ሕብረተሰብን ከምኡውን ብድሆታት እናሃለወ ፅንዓትን ርእሰ ምርኮሳን ኣብ ምድንፋዕ ምስ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ወፍሪ ዝተኣሳሰር ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኤርትራ ኣብ መዳይ ምክልኻል ምልባዕ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘመዝገቦ ዓወታት ድማ ዝነኣድ ኢሉ ዚምባብዌ ኤንኤስ ቹፓስ ቻምፒንጋ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ስራሕ እዋኑ ድሕሪ ምዛሙ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ኣብ ክንድኦ ካናዳዊት ናህላ ቫሌጂ ከም ቀዋሚት ኣተሓባሪት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኮይና ክትሰርሕ መዚ ከም ዝረኣኹሞ ኤርትራ ነዛ ሪፖርትናት ኣብ ሸባይት ኣላትኩም ኬትኩም ከተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ኤርትራ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኮፍ ዝበለዩ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ምስ ኩሉ ብድሆታታ ፅቡቕ ዝኾነ ስጉምቲ ትኸይድ ከም ዘላን ዩኤን ድማ እናርኣይዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ካል ኣርቲክል እውን ወፂኣ ነይራ ለንቀነ ብዛዕባ ኤርትራ እዚ ሜንስትሪም ሚድያ ዝነዝሖ ዝነበረ ወሬ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ነቲ ሓቂ ዘየንፀባርቕ
ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ዝገልጽ እውን ስለዚ ኤርትራ ብዓቕማ ስጉምቲ ትገብር ዘላ ሃገር እያ ኣብቲ ኣገደስቲ መድረኻት ናይ ልምዓት ሎሚ ጥራይ ዶክተር ፍቅሬ ሱስ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ኣብዚ ሓለፈ 2023 ጥራይ ከባቢ ንኣሹን ዓበይትን ከባቢ 22 ዝኾኑ ሓፅብታትን ዲጋታትን ተሰሪሖም ከም ዝተወድኡን ኣብዚ ዓመት እዚ 24 ድማ ክሳብ 17 ዲጋታትን ሓፅብታትን ክውድኡ ፕሮጀክት ክጅመሩን ክውድኡን ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ነይሩ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ብዓቕማ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ እዚ ናይ ዩኤን እዩ ናይቲ ኣፍሪካ ልምዓት ባንክ እውን ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ከም ዝገለፀን ህያው ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊጹ ነይሩ እስከ ነዚያ ድማ ንስማዕ እያ ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ ግን ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ድብል ዋላ ሓደ ከም ናይ ከረን ውግእ ዝኸፍእ የለን መደምደምታ ናይ ሰብኣይ ተዋጊእና ኢና ኩሉ ውግእ ሕማቕ እዩ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ደማዊ እዩ ከምዚ ከረን ትበሃል ግን ዋላ ሓደ ሕማቕ ውግእ የለን ይብል እዚ እቲ ናይቶም ደቂ ኣባት ተራዓቢ ከም ዝነበረ እውን መዛግብቲ ናይ ጣልያን ምስክርዎ እዮም ከምኡ ዝነበሩ ወታደራት ጣልያን ምስ ኤርትራ ብሓባር ዝገበሮ ውግእ እዩ ኣብ 41 ናይ ጥንቁል ሓሽ እዩ ኣብዚ ክትሪእዎ ዝግባኣኩም እንታይ ኣብቲ ቅርፂ ኣወዳድባ ናይ ማሕበራውያን ሓይልታት ሓረስታይ ወይ ጓሳ ጥራሕ ዝነበሩ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ ግን ሰራሕተኛ መፅኡ ፀሓፍቲ መፅኦም ደርቢ ሓረስቶት እንዳጎደለ እንዳወሓደ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ መሰረታዊ ለውጢ እንዳምፀ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ እዩ መስፍንነት ድሕሪ ኣገባብ ማእቶት እዩ ነይርዎ ድሕሪ ቁጠባዊ ዝምድናታት እዩ ዘለዎ ድሕሪ ስርዓት ናይ ፖለቲካ እዩ ዘለዎ ብሓይሊ እቲ ምትእትታው ናይ ኢጣልያ ርእስማልነት ግን ሰባቢርዎ መስፍንነት ክሰብሮ ተዘይኻስ በዚ ጥራሕ ኢኻ ሰብሮ ሓያል ምትእትታው ናይ ርእስማላዊ ኣገባብ ማእቶት እዚ ማዕረ 50 ዓመት ጥራይ ዝወሰደ መስርሕ ህንፃ ሓዳስ ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ ብሓባር ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ደረጃ ምዕባልያ ቀዳመይትን ናይ መሪሕ ቦታን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ከም እትሕዝ ዝገበረ መድረክ ምንባር እውን ወትሩ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ እዩ ኣብ 1941 ብዚ ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ 1 ሚልዮን ኮይኑ ኣብ ኤርትራ 50,000 ዝኾኑ ጥልያን ነይሮም ኤርትራ 700,000 በልዎ እንዳ 700,000 ኩሞ 1:15 1:14 ነርና ማለት እዩ ኣብ ሚያዝያ 41 ኢጣልያ ተሳዒራ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ትኣቱ ኮይና በዚ ከዓ መድረክ ቀዳማይ ዓብዝላ ኣብቂዑ እዚ ቀዳማይ ዓብ ነገር እዩ ፅርግያታት በዚ ሪኢኻ ወደብ በዚ ሪኢኻ ካልእ በዚ ሪኢኻ ርእሲ ማልነት ዘምፆ እዩ እዚ ረሲዕካ እቲ ካልእ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክትዛረበሉ ኣፀጋሚ እዩ መሰረታዊ ለውጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘምፀ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ትመስል ነራ ኤርትራ ብዓይነ ናይ ናሽናል ጂኦግራፊክ ኣብቲ እዋን ናይ 1936 ተፃሕፈ ኤርትራን ደቡብ ኣፍሪካን ክልቲአን ዝማዕበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ተባሂለን ይጥቀሳ እዚአን ተን ክልተ ምዕቡላት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ኤርትራን ደቡብ ኣፍሪካን እዚአን ጥራሕ ነረን ተን ፀብለል ኢለን ርእሲ ማላዊ ጋብ ማእቶት ሒዘን ላዕሊ በፂሐን ዝነበራ እዚ ነጥቢ እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ዘክርዎ ዋላ ብሽግለታ ቅድድም ድሕሪ መፅኡ ደቡብ ኣፍሪካን ኤርትራን እየን ተወዳዲረን ተተባሃለ ዘገርም ነገር የብሉን من أخوة هذا الرجال يوم قدمت نيرون هجي إرتران ذات سقط أخذ الوانكا ناتا بوتا عند حزت ما خد أيترفني إذا نبي نمرحنا أبتخل أي عبد الله نولوي إذا خلنا إسر عمتي 40 حدا سأسان حدا تقدمنا كنت عمتي نحمس عمتي إذا تمدرخ 4 5 إن نسوعه عبد الله نفس المات كوينو ربحات على ما حيلتاتن دليت في إرتران سرات أمولن بولتكا وديتن شرحتاتن أسعار في إرتران جمرلو مدرخ ناون نسوعه إذا مريض ربحات سلاكا يكون ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ ጥልያን ኣበርክቶ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ኣፍሪካ ኣብፅሕዋ ከም ዝነበረ ስለዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ድማ ንኢትዮጵያ ታቐንዲ ነዛ ኢትዮጵያ ተባሃጊት ሃገር ዝገበራ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ከም ዝኾነ ፅቡቕ ዝኾነ ታሪካዊ ሰነድን ጭብጥን ሒዙ እዩ ዝምጉት ናይ ብሓቂ ድማ ፅቡቅ ረኺበዮ ኣብ ካልእ ግዜ ንንእሽተይ ኣይ ቲንክ ዋና ናይታ ቻነል ስለ ፍቓድ ስለ ዘድያቡ ኣብቲ ሪናይሰንስ ቻነል ዝብል ከይድኩም ፉል ሰሚናር ናቱ ነዊሕ እዩ ኩሉ ክትሰምዕዎ ግን እንተትሰምዕዎ ሃይሊ ሪኮሜንድ እየ ዝገብሮ ኣነ ሕጂ ናብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ለንቀነ ዝተገበረ እስከ ንኸይድ ሓጋዝ ዝስእለሉ ቶም በትሮ ዘለካ ምክንያት ጥቕምና ተንኪፉና እዩ ስለዚ ኢሎም ዝንቀሳቐሱ ንዓዲ ዘጥፉ ድማ ተሓባበርቲ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ዓም ከንቀሳቐስሉ ዝኽኣሉ መንገዲስ ከመይ ዝተፈፀመ ናይ ኣብይን ኢሳያስን ብሓባር ክኾኑ ዝኽእሉ ንሕና ዘይገበርናዮ ነገር ኣሎ እዚ ንሕና ዘይገበርናዮ ንሕና ብመትከል ዓይኒ ዘይገበርናዮ የለን ብመትከል ዓይኒ ዝተሓስናዮ ነገር እውን የለን ድኽመት ኣሎ ድኽመት ተኣውጅ እዩ በጥልቀት ተሃድሶ እንገብረሉ ዘለና እዩ ፎር ፕላስ ከአካባቢነት ሙስናና ብልሹ አሰራር በእያንዳንዳችን ንሱ ዘናቂ አለ ስለዚ እዚ ክብለፁሉ ይደሊ ፀኒሑ ጠርጢፉ ሰንትራላይዝ ገብሮ እዚ እኒሄ ሲኣይ ኣብይ ዘምፆ ክሊርሊ ዶኩሜንት ረዳይና ሰገር ቀይሕ ከዓ ጎደዎ እዩ ዝብሎ ምፃ ኢሳያስ ጠንካራ ኢትዮጵያ መስርት እዮም ኣልካ ትቆፃፀራ ስለዚ ንሱ እውን ዕላማ ኣለዎ ሰም ዘ ፕሮክሲ እንድዩ ጠንካራ ኢትዮጵያ እያ ዝልዋ ሰገር ቀይሕ
اليوم تنكر على اليوم from a different angle عاد شطرنا تلقوا ودبوا إندستريال باركو بانكو ما أدري كل شطرنا إذا اليوم أبي جمسوا هذا شطر اليوم كان كالتشاري برك خفت لهم أن كذا جنب عرض قواسا يكون أساس خسارة هذا ما يصير يوم مرة تمالي تيمج أقعد عم مشت كفيتس نايت كومينست وانا باباس شخالهم عدو خالا غيرهم ناي كوينات أواج كوجو سميع اليوم الله مالت بريتوريا كم عواتو سيدومس نتوم بريتوريا زوب سوات بناي دقلو هات تاغنا يتكون لهم نيرهم بخمزي دحر تنتات كومزي نحن زارب زلنا شفن فن زي كونس سلامن زلاقي وحسنا زلو سلام زمصلنا تزي كوينو ناي بوجلن ناي ولقاخان انترست ماخل غيركا مخاد أنا أنت كلهم زغير زي حفري أمبتاس قرات كاوليو أو دقولك يعسل كومي زغزلو بس أي سياسة نوريو تمالي تنتانا زوها منيرو يوارخوا نيرو نتي داشو وعلى برتاري خي تكبر عندي زحون كل زلو أكلات كسر حدا تو هارد لاينر أو واحد بالي كسر خلته عد خلايو كسر سلسته أراد كيلو وعلى برتاري خي تكبر زلي زلو يوحدي ناس أبي إنتريم زلو توم ويسترن ستيتس نيم أنا حساب زردان مال راو قداي هاجر كامل كتكايو صحف زمر قطم درس درف هاجر يبل هاجر كاخ تفكر فقد تحطو ما نم والكسب يلن ازي نايزني ارتراز من رحزولو شعبي امرقسيو نايزني ارترا خمن إسياسي أتيلو تايت قبل لا أقول لك تفكر زقنيتي إسياس أتيلو حجي تملاخ إخا قلم ملحسكا سحيلكا قلم ممتع يكون أبزي أي سياسة أتيلو إيروبا أنت تقبر لهم تايت قبل الله خب جرمن حجي وده حقوس تزارب بابا تزي ساريخا تزارب من حنتي أنا ودي عندي خلق زي ودي أبو أنا زي مترهز زلزل دول السياسة بيعطون إيروبا وي سكت نزحيكم أتاريك لقرني أتاريك لخلي إزري يكون السياس إزري سوق بال إزري يكون السياس لا خبر ها إزري يكون سحب وتا عدل يا بالكان وتا نعلدينا وتا على أبو وتا خصمك وتا حوا يكون ودع عدي يكون خصمك قداي يكون وتا لقباتك وتلاهم لا كلها سب تهرم نايزني ارتراز من رحزولو شعبي امرقسيو نايزني ارترا خم منقاقا حرقت كتوت استقالسن زمرحان زولو بريزيدنت إسياس مرقسيو أخلت مانم حيلن قلبتن زلو دلايو ناب دلاي زمرحو هقراو النت يلن ارتراناي حبار هقريا كله ميزان تتسقيلو معرز مزن الله كبدام يبلا عرطام يبلا هقرا سماعتات يا ارترا ازقن نايزا زيغاتاتا معرز مزون لا هاجر إيرترا زيغان تخون كمالته هاجراو النت لوعلاو النت هاجراو واحد النت مسوات النت كلت هايمانوت شعت بهيرات تأمن انتخون كمالته لو مختت هاجر يبل فقاداي تتصبه إيرترات مال مدراو دوباتاتو واحسو بحراو دوباي كدفرنيو سماياتا يدفرنيو أدلاين تغينو نفاساو ناي كدفرني بجألنت تنتن تتقدح كوبايا ماي بحر متلياقنا كم ذات رواز اللغمية تاكونتات جاغو يا فتيرا زلام بحفشاقن قداينا يرترا كم معلتنا ترين ناتا محيشاني متسالو إسرا 4 عمت صبوق عمت كتكون كم تخيل بروح تسفاتات بزح مدرخ نرلنا يرترا دما عبتي بكل من قدي حاون أقرقرن زنا فصلو زلو ناتخلعت كابتي أقرقرن وقند ما أنها تآلية خيزالة بوحلنا تنكس غزالة هقرية تمثل أنا يهوب نفسه وكفنا دما أبزي قعزوزي إدنا كنحوس بذكاء لنا كند بنتاي عابي وينشتي إذا أنا أول زربا دما كله إيرترا وسمعي زلو كبرتاتنا إيرترا زحلو تاريخنا إيرترا زخبر صبغنا إيرترا زمني زقدسو بمعركة تبصحت هاجر صبغت ملغتن صبغت حسابن صبغت موقوتنيا أنا وندسيلاتني بذكاء لنا دما نهزب كتاكم زخيل يزبالكوا كقرب كفتني بقوال من قدي كي تحلالغنا
نافت الأمانة نافت بروه مسعينا إرترا إجامنا خنا بركت كن من تايني إشتي تخون نافتا بوزيتيف إنرجي نايتا هاجر أصبو نجر أممتع كن واسع ناتما مبصعنا تخو كغتلي اي هوب نسخاتكم دما دغفكم تقصلوا لايك جبروا سبورت جبروا حساباتكم هابو از channel دما ناتكم دغف ندادناتنا بلكو سنابته تصبغوا تشاو اب هيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندلنتو خوينا لزن سلسنه تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات انا بانك زغلغل زلو نعخان خغلغل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزجن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلكا اتزبلت ايو قصر غلته دعر سراح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمك كازخن نصبح من قد عوت كونه كازخل كلتات نختمعبل مصحف من بابديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بباردو غزيخا تتعملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زخل بيزنس دي جزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استقل عليه كورسات على هجم فوتا جمت تغصغام صابرمتا معبر سراويت عزلاب لغمدا بتاتن كايوم فانو يهجم عدا